Ikaze kuri wowe uba wahisemo kubana natwe mu nkuru za buri munsi tugenda tugutegurira kuri M24 TV. Mwese mbahaye ikaze nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Reka nshime by'umwihariko buri muntu wari wese uba wagize uruhare mu nkuru zacu ziba zagiye zitambuka. Mwese ndabashimiye, mukomeze kunogerwa na gahunda zacu. Reka kandi nihanganishe buri muntu wari wese ababa bagize ibyago muri iyi si niko bigenda, ndetse n'abandi bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Mukomere kandi mushikame mu Rwanda kigabo kugira ngo mukomeze kugenda mutsinda urugamba rw'ubuzima. Twerekeje mu gihugu cy'u Burundi rero, aho tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'ingoro y'umugambwe CNL urongowe na Agatoni Rwasa. Inzu yabo ikaba yaraye ituriwe iratokombera nk'uko amakuru ava hariya mu gihugu cy'u Burundi. Mu kinyarwanda kizima rero navuga ko ni inzu y'umugambwe wa CNL uyobowe na Agatoni Rwasa rero yatwitswe. Iyi nzu ikaba yatwitse yose kugeza ubwo rero irangiye nk'uko amakuru ava i Burundi akomeza kugenda bigaragwa. Ni bande batwitse iyi nzu? Bande rero bihishe inyuma y'igikorwa nk'iki cy'ubugizi bwa nabi hariya mu gihugu cy'u Burundi? Ibi byose akaba aribyo tugiye kuza turebera hamwe muri iyi nkuru naguteguriye. Mwibutsa ko rero umugambwe CNL ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD rero hariya mu gihugu cy'u Burundi. Baba ari bande bihishe inyuma y'igikorwa nk'iki ngiki? Ibi byose akaba aribyo tugiye kuza turebera hamwe muri iyi nkuru naguteguriye. Ni M24 TV, bukora subscribe unanyeganyeza akazogera, hanyuma tuze twegerekeza kuri iyi nkuru ku buryo burambuye. Mwese mbahaye ikaze, iyi ni M24 TV. Nguko amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi atugeraho ku ruhande rwa M24 TV, aravuga ko ingoro y'umugambwe CNL urongowe n'umushingamateka ariwe Agatoni Rwasa yaraye ituriwe iratokombera n'abantu batarashobora kumenyekana. Ivyo bikaba byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 6 Munyonyo 2019, aho abantu ngo bataramenyekana baturira ingoro y'umugambwe CNL iri ku mutumba wa muri komine Nyabihanga y'intara ya Mwaro. Ngira ngo rero uri murabona iyo foto ku bijyanye n'iyo ngoro rero y'umugambwe wa CNL, aho rero yaraye ituriwe kabisa kugeza ubwo itokombeye n'abantu bataramenyekana nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda abigarukaho. Ni amagambo yanditse rero kuri iyo ngoro, anako handitseho ingoro y'umugambwe CNL y'Imagamba, hanyuma hano hirya handitse ngo ubugabo surucumu. Niko handitseho ku bijyanye n'iyi ngoro yo muri CNL. Iyi ngoro rero yaraye ituriwe, bikaba byari biteganyijwe ko iza kugururwa icese n'abanywanyi b'umugambwe CNL mu mpera z'indwi turimwo. Ngibyo akaba ari bikomeza kugenda bigaruka. Ubuyobozi rero cyangwa se uburongozi bw'umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu bukaba busaba ko leta yohagurukira ikibazo cyo kutihanganira mu bya politike. Ikibazo rero cyo kutihanganirana mu bya politike akaba ari kimwe mu bibazo basaba ko leta yahariya mu gihugu cy'u Burundi yahagurukira. Ibi ngibi bije bikurikira uyu mugabo mu minsi mike hari ijambo aherutse gutangaza mu binyamakuru, ubwo yavugaga ko rero biteguye amatora ku buryo bukomeye cyane, ndetse akanavuga ko umugambwe wabo wa CNL witeguye ku buryo bukomeye. Akanavuga ko rero nta kibazo na kimwe bafite ku bijyanye rero n'aya matora ategerejwe mu mwaka wa 2020 hari mu gihugu cy'u Burundi. Gusa rero ibi ngibi bikaba bije bikurikirana n'iyi nkuru yakababaro ku bijyanye n'uyu mugambwe. Mu kiganiro rero mukuru w'umugambwe CNL umushingamateka Agatoni Rwasa yahaye imwe mu maradiyo mpuzamahanga, yavuze ko rero muri icyo kiganiro yagarutse kwandi ku ngoro za CNL zirenga 50 zimaze kubomorwa, kononwa no guturirwa. Indongozi ya CNL yavuze ko itotezwa ku banywanyi biwe muri kino gihe ko rikomeye cyane muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura n'intara ya Karusi. Rwasa akavuga ko nko muri Kanyosha abantu bashika 20 bose yavuga ko ari abanywanyi biwe bamaze gufungwa inyuma y'iraswa ry'umukuru wa zone mu Yeraha. Hafatwa umugabo, umugore n'umwana yoba akuze ngo bagasiga impinja atakizira. Bikarusi Rwasa avuga ko umunywanyi wiwe
yahagaritswe yagiriwe irementanya ko atunze grenade. Akavuga ko muri kino gihe abantu bagera kuri 200 b'abanywanyi biwe babarizwa mu munyororo. Abategetsi hanyuma rero gasaba abategetsi kuvanura no gukingira ikibazo inkozi ikibi, hanyuma ngo mufata abatoca bazira rero bagakomeza kugenda bafata bazwa rero kubijyanye n'icyo ariko arakora kugira ngo arikuze abo banywanyi wiwe mu gihe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka Gatoni Rwasa yagize ati amaradiyo yigenga ntakiri menshi mu Burundi kugira umuntu rero bamwumva vuge, ariko rero turabonana n'abanywanyi bacu ndetse tukavugana, hari abarekurwa naho atari ngombwa ko ncanga ku maradiyo kuvuga ngo navuganye na naka canke naka, ariko ico kibazo turacita iyo. Umukuru w'umugambwe CNL yavuze ko bigisha abanywanyi babo kuzoguma mu biro by'amatora umunsi w'amatora kugira birabire uko amajwi aharurwa, akemeza ko cyangwa se batazikura mu matora bazoyajyamo yose nk'uko uyu mugabo yagiye abigarukwaho. Akaba rero ari umuyobozi muri uyu mugambwe rero wa CNL, umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi hariya mu gihugu cy'u Burundi. Abenshi rero mu bijyanye n'abarwanashyaka b'uyu mugambwe bakaba bakomeje guhohoterwa hariya mu Burundi, aho wumva ko rero abagera kuri 200 b'abanywanyi biwe babarizwa mu munyororo. Ibingibi rero bigaca intege ishyaka, ariko akavuga ko bafite imbaraga ndetse n'ubushake bwo gukomeza gukora kugira ngo bazitegure guhangana mu matora y'umukuru w'igihugu. Kugeza ubwo rero bazava cyangwa se bakanategereza ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu ategereje mu mwaka wa 2020 hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bigaragaza rero uguhohoterwa gukomeye nyuma yo gutwikirwa ingoro y'uyu mugambwe wa CNL. Ibingibi bikaba bigaragaje ko ibikorwa by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje guhohoterwa cyane cyane rero agateka kazina muntu hariya mu Burundi. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza bakaba barimo baragenda bahohoterwa mu buryo bukomeye cyane. Hakorwa iki rero kugira ngo ibibazo byose bihagarare ndetse n'abatavuga rumwe bishyire bizane, bagire umudendezo, bagire n'umutekano mu gihugu cyabo? Kutavuga rumwe n'umuntu ntibivuze ko rero ushobora kuba wamukorera ibikorwa nk'ibi ngiyo. Hanyuma y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza gushyira mu majwi urubyiruko rwa CNL, cyane cyane sori bakomeza gushyira mu majwi urubyiruko rw'imbonerakure, rumwe mu rubyiruko rero rushyigikiye umugambwe CNDD FDD, akaba ari umugambwe urongoye hariya mu gihugu cy'u Burundi nk'uko dukomeza kugenda tubigarukaho. Ni umugambwe rero uyoboye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Urubyiruko rero rw'imbonerakure ni rumwe mu rukora ibikorwa byinshi by'ubugizi bwa nabi muri kino gihugu cy'u Burundi, cyane cyane kuri bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi. Inzu zabo zirasigwa amazirantoki, izindi ziratwikwa, abandi barashyirwa mu magereza, abagerageza kuvuga barahohoterwa, abandi bakaraswa. Ibi byose rero bikaba bikomeje kugaragaza ko agateka kazina muntu hariya mu gihugu cy'u Burundi gakomeje guhonyorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nyamara buri muntu uwo ari we wese yakabaye agira uburenganzira mu gihugu cye, akagira ukwishyira akizana, akavuga ndetse akanagira uburenganzira bwo kuba yahitamo ishyaka yayoboka muri rusange. Ine M24 TV rero bukomeze kugira ibihe byiza. Mu kanya turashe twerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero ngo umwe mu badamu yafatanywe amasasu n'imyenda y'abashipe abishyiriye inyeshyamba zikomoka hano rero mu bice bigiye bitandukanye. Ine M24 TV rero mwese mbahaye ikaze, nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ndetse abagize ibyago n'abandi mufite ibibazo bigiye bitandukanye mukomeze kwihangana ndetse no gukomeza gukomera. Ibibazo bigiye bitandukanye mugenda muhura nabyo, ni kwisi imera, ni kwisi ibaho, ni kwisi igenda, ntago wabuze ikintu kuko ikintu kiraba, ariko iyo kibaye rimwe na rimwe rero nawe uba ufite icyo ugomba gukuramo nk'isomo. Hanyuma rero ariko ibiba byose ntago ariko tubikuramo amasomo, hari n'ibiba tukaba ntacyo twabikoraho. Ibyo biba ko tukaba ntacyo twabikoraho rero usibye kwihangana, nta kindi umuntu agomba kuba yakora. Icyo nabwira rero abanywanyi ba CNL hariya mu gihugu cy'u Burundi, mukomeze kwihangana cyane. Ndabizi ko rero bari guca mu bihe bikomeye cyane, ibihe by'uburakari ndetse n'ibihe byo kubabazwa ku bijyanye
n'ababa anywanyi ba CNL. Urabona ko rero bamaze gutwikirwa ingoro yabo iherereye rero muri kamwe mu duce twara mu gihugu cy'u Burundi. N'ingoro y'uyu mugambwe iri ku mutumba wa Magamba muri komine ya Nyabihanga yaraye rero ituriwe n'abantu bataramenyekana, barayiturira kabisa kugeza ubwo iratokombera, nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho kuri yatwitswe TV. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Mukanya ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho tuzoturebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye mu bijyanye n'amakuru akomeje kugenda avugwa hariya muri kiriya gihugu. Mukore subscribe, munyeganyiza akazogera mubone inkuru zacu 5 kuri 5. Mwese mbahaye ikaze mu buryo bweruye. Iyi ni yatwitswe TV, inkuru zacu nakagaruka. Bye bye rero, mukomeze kugira igicamunsi cyiza ndetse no kugira umunsi mwiza kuri mwe mwese mwahise mu gukurikira inkuru zacu. Bye bye.